Ia a whapela nawa ia te oela tuspa ia o te mana o suema ile Ioane lona mata upue ono. That will be our text this morning. John chapter 6. Ioane lona mata upue ono. I'm going to read from the Psalm 1 Bible from the verse 16 to 21. Ioane lona mata upue ono. Lona mata whai upus fulmare ono. Se ia o ilia whai upue luas fulmatasi. O fionga lo tātou li. Ua o ile afiafi o na oifo lea o na so o ile vai. Ua e fo ile vaa. O na la tō o lea I kapana aumi. Ile tasi tu o le vai. Ua pō liu li foi. A e le imali ua tu lava Yesu ia te ila tō. Ua so fo ile vai ile matangi. Ua angi te tele. Ua tau walo ila tō pe lua se fulu ma le lima. Pe tolu nga fulu o se tatio. Ona I loa atu leo ila tō. Ia Yesu, o savali lava I lunga o le vai, ua lata atu foi, o ia I le vaa, ua lato fefefe ai, a ua feta lai atu ia te I lato, o au lava le nei, au ato te fefefe, o na talia lea o ia I lato I le vaa, ma le fia, o na o atu loa lea o le vaa I le nuu, ua lato wo I ai. Fesi talo. Mo tātou I ovalo mātua tua, sanga whamanuina lo suafa, lo le leilo whamaoni lo mātangofie, lo le tu lafo ino I mātou te ola noe au noa ma le whaasino manga. Aua fionga pa ia, mātou iai le neitai aulo, mātou tamā, tangsia lo nganga pa ia tā ina, tō sina, whaamalo sia o mātou loto. Tutalaina la mātou whaalongo ma la mātou vaai, ia mātou vaai mai lo atu whaalongo ma langona ina, ma fauwina, ma mala malama I lo fina ngalo, wa o mātou loa, le lava se mea mātou te mawhai, pe a mātou le lima taitaina, I au a fionga, e ala le whaatasi mai o lo nganga pa ia, ma futaina I mātou le neita e au, na ia telesovi inga, tu maulo mātou whaatau vaa, ia te oi Yesu, amene, amene. Ia, whaingo fia lava se mta upu whapena, on fia whaastoa ai, whaamalosi ai, I lo fina ngalo le neita e au matango fie, I le alofa ma le whaatasi mai o le atua. Ia, e whaingo ina se mata upu te fia whaamalosi te o le neita e au, I se ulutala whaapea, sa ili Yesu I le wha, look for Jesus in the storm. No mora o sila fia o iai tato I le tūlanga pei ona iai le teimi nei, iai teimi e lu itia ina ai, e teimi e lulu ina ai, e teimi e tutupu ai fasili o tato langona mamanatu, e teimi e whapena ona e ala e le tae au o sui a koa lava I ala ngona, o lo fia ua le koe maua, o lo ono sai o tau au na mau atu, o lo whaatua, o whapena ona lulu ina, o le tūlanga le nā iai lo tato o langa, wha le tangata lo tato wola ele nei o langa. Ai whawhetai le atua, whai mai kala kuspa ia, ina o tusi ia Paulo ia Timoteo, whai mai, e ono le whaatua I tātou, e te me le whaatua I tātou, ai whaatua lava le atua, e whaamaoni lava le atua. E ke me le whaamaonge le atua, ia tātou rara, ai whaamaoni lava le atua ia. E le li liu o ana nafi ma le so, e o lava I le whaavavau. So le nei lata e au le whanau le atua. Va ai Yesu I le wha. Look for Jesus in the storm because really le o langa le o tato iai e le so longa le e pea. E iai ngalu oso whafose. E iai a wha tutupu mai. E le malua e pea le tato wholanga. E iai lu I tau. E iai mea whapena ona matua e whalongo atu peia ua le ai a se oe. Au le tūlanga le nā e mo'o mi ai, le whaamalo sia I o I tātou. E mo'o mi ai, le tusu e o lau tuspa ia. Sa ili po le ale fina ngalo le atua. Wai le eise hisi o tātou mapusanga. Ua na o Yehova le atua. Whamari salamo e whaongo whai mua whamai. O Yehova, He is our refuge and strength, a very present help in trouble. Pefe o nā whea le tātou tala nawa yaso tua na yatu.
fia mana atu e whaamanatu fo ia te oe, o le atua o lo tātou malu, ma lo tātou mālosi, mai e whai o ia ma fisosoani sirisili, i pua ngā. O le o langa la lea tātou te ola, ma tauso i fua ai, o le o langa o pua ngā ma whainga tā, e iai te me so longa lele iai, e iai te me whea ngai e tātou ma whainga tā. O le upula ale a fionga pa ia ale tua, hea o ina i tātou, ma whamanatu i tātou, le whanau le tua, a o mai te mina, ia e loa lau me whai. O le lau me whai, va ai ia Yesu, sa ili ia Yesu. I don't feel look for Jesus in the storm because he's gonna be there. He's gonna be there in the midst of the storm. Jesus will show up. Why? Because even those storms, e o lawa ngā whaingata, o mea na whai ele tua. Look at what's going on now through the sense of that knowledge of the attributes of God. Va ai mea o lo tupu i le temi nei, e tusai malo si la fia, o winga atua o le atua. O le koe ngā atua e iailo o atua. O le atua si la fia mea uma, o le atua e mawhaia mea uma, o le atua na whaia mea uma. He created everything. There's nothing that has been made that was not made by God. Therefore, look at what's going on from that perspective. Look at what's going on in the world now. With that knowledge, va ai I mea tupu, va ai whaafita auli, malangona le whanau le atua, ele ungi mea leanga iau, o mea whaaleleina iau, a whapeu ke oki e whawhitai le atua, wa laka mai le kemi, wa vavenga e whitau I lo wali, a whape ke ola ai, I whawhitai le atua, o lo whaauau pe alawa le au nanga. See, it's a win-win thing. Ele ise lusio tātou ese a wai le atua lo tātou wola wai ona a ao lo tātou whaonga aina. So this life, whanau le atua, is life of storms. O le o langa o a wha. O nisio tātou lo whape ngā o na whea ngai ma lo I tau ma whātianga o le o langa I le teimi nei. Tumu le loto le atua tuvale. E ke ola popole, e te ola masal salo, e te matua I ma mawhailo loto nisi o mea o man whai mai Yesu atu inatu ia te ia. Ke rei loia te oe, I'll be lying to you if I tell you I would never afraid. E le iskanga ka ola, e le leile mawhau, e Yesu te mea whapena ona le whewhe ai. Tātou te whewhe umalawa. E te mi tātou te popole mātua tu vale, e me whapena ona le manino mai lo tātou uolanga. E se umala whapenga wheko ai ma tātou I lea taimi, ma lea taimi. O nisi taimi o mafutanga ua motusia. Po ua sola le whinga ki ai ka māloa. Ia po ua le uskai foi, ua le whiawhaia kari le ka mā ua alu a tuu le whanau. Po whapena foi on kipi o e lau kenge. O mea uma whapena, o nisi o motusia le mafutanga o no wala awa le atua e ala maliuma le oti. Ma whapena o na soua ai lo tātou o langa e mo mi ai le whaatali o tātou ma le ono sai, ma le maitawina e o ma Yesu, e iai Yesu I le wha. E le ma whai ona misi. Why? Because He's the creator of all things, even that storm. E o lava le nā whainga tā. Pe te talitonu e pe te le talitonu ai, o le atua na whaia mea umar whanau o le atua, o mea tutupu e tutupu I lana whatananga, o mea whapena o na mawhauwhauina e tutupu a keu o le kupu, e le tutupu I lana vaoinga. Everything that some of the things that we did not expect to happen, but they happened by God's allowance. And some of the things that we had meditated for so long and desired for so many years never happened. How and why? Because of God's prohibition. Ele whatangaina, ele tua whapena o na tutupu. A whapewha I lo ua whanga iai. Ua sati ai lo wa. O le nei pandemic o tātou iai. Ma whea ngai mai tātou. Yeah. Look for Jesus. He will show up. He knows what is going on. Ia po se boe whaalonga tu e whaavai e fiu lawa tau mawhai atu. Fiu lawa kau suengia o le koe fia o ngisi a oe. Wa e langona wa iere swinga. Fōlinga mai a iei sau mea ua whai e ingo si ai oe. E mawhainga ingo sia oe sau me le leo na whai. E mawhainga ingo sia oe mai tangia oe I sau me leanga na whai. So whether you deserve or you do not deserve, does not change the truth that you will face some kind of storms of such. E iai ke me wheto ai oe ma whaape ngā.
And still, ini so tātou whapea. What storm? O awhaingata, le solonga, everything is going fine with me, perfectly, smoothly with me. Well, if that's what's happening now, awhapea le so wha, awhapea ngai solonga le lei mama lula o sa valinga. Ia oi, avi ia le atua. But I want to tell you something. Be ready. Sooner or later, you will face your storm. E iai le te mea o tuai, ia le whaafita auli. E te mea o mai whaingata. Nanga le so kala, I'm not a prophet, but that's what the Bible says. This is why these words are here. Mea ngai ala I ona iai, o upu ana whaita wina, o a fionga pa ia ale atua. It's more than story. It's more than just a historical events. It's the word of God. When God wants to speak to us, He speaks to us through these stories. And these stories tells us the vulnerability of the disciples. Ele mawhaia so o Yesu, o na whaia le ngā luenga, ma ngā lulu e tusal fina ngā lo le atua, e au noa ma le atua. Whamanatunga, o le whangwhangu, ia e tātou le whanau a le atua, o lea, a o mai la wha, Va'ai ya Yesu. Va'ai ya Yesu. Look for Jesus when you're facing storms. Why? Because He's right there. If He's not there right now, He's going to show up. Sometimes He's still there, but you can't see Him. Asia, elanga ile I olo ki ngā, ile me tau ona o iai. It's tau lava, o ngā olo ki ngā, le mea lai whina ngā loa ile atua, then Jesus will show up just in time. Le ngalo tau le ia upol pesela o ngasai lasu me mai a ia Yesu lo va o te ata I le fa. That's exactly what I want to give you this morning, church. A ia Yesu fa tasi mai tatou a fai tatou le fina ngalo o le tua e le misia e le masalo mia pe ongo kuai pe folinga le ai ia le o mai Yesu e o mai lava ia Yesu asa le anga o ia na whaia mea uma, not te si la whaia mea uma. He know what's going on with our lives. He know what's going on in the church. I like for you to see the sequence of scenes here. Whimana o te whaai I le ngā solongo ngai o inga, ma le whesuisui iai mai o whainga I le tala lea. Mea mua, Jesus sent His disciples to the other side. Whape nā ona tūlia Yesu ona so e o I le isi tū. Second, He stayed back and prayed and dismissed the crowd. E iai le account a Luka, e le account a Mareko I le tala lea, a Mataio I le tala lea. Whaatasi ma tuse Ioane, e mero tatu whai tau atua I. A me kara kuspa ia, na tui nā atu, e leo ka ua le Ioane, me ngara ka ua Mareko, ma Mataio, wha mai ua tui nā atu e ia, o na so o e o I le isi tū. Ai ngofo o ia, e whape ngā o ngā whaka ape rau vaenga ia, ngā ai ia fo ia, ma whalawa fo ia. O ngā le mafuanga, e o mai lau ria mara wha moe, ina I o lato whaatupu I a Yesu. They want to make Jesus king. Why? Because they saw the miracles that Jesus performed. But listen to what Jesus said. Listen to what the Bible says. Whai mai, ua tango Yesu whakaape. E koe su e mai Yesu ua sola I le maunga, ina whapenao talo mo le ulia ua umona awi natu I le isi tū. Ai sea, e le aise singa ki whaakupuinga Yesu. Jesus was king right from before the beginning, still king now, and He will continue to be reigning as a king forever. A makalava I le se ma ngaia, a ai ma whaalongolongo, whiingu ma whaalongolongo, ma neia sa vali, ma vāvenga, whamenga whaamalo lo ma I le aso ngā, koe whai ma le vāvenga olea, o le whawhanga I e lima ma whalawa e lua, po whalawa e lima mai e lua. A leo mga ngā oi, whamai sa o ala pero wheta lea na folofoloina. Mea lea, tātou whai o ia matupu. Jesus don't want that. Le mo mia Yesu kako whaatupuina o ia. He is still a king. So I want you to see these records through that lens, through that, from that perspective. O ia o lea tua. He is an omnipotent God. He is an omniscient God. He knows exactly what He's doing, and He is good at what He's doing. He's doing because He is able to do it. So from that perspective, most of the things that happen in our lives are predestinated, are preordained, we're foreplanned by God.
o le tūlanga renga iai oe le taimi le nei whanau le tua, o mea ua uma o na polo kalame e le tua. E le kala le CEO of Finance Samoa, of Arong Koi, and then he says something, this might not be the exact words, nga whaila kua nga e o karinga whai mai, o nei mea uma o na whaatūlanga ina, uma na fofo na polo kalame ina e le tua. Wow. Kere lo pole ase whaalongo tangata i ngā mea, but I agree. Se lau pasenge a mene ngā mea. Isa, everything that's going on now, e tutupu ono le whatananga a le tua. Peke mga oi, peke le mga oi, pete e malie, pete le malie. Sorry to say, e le ai mase meo kupu, e whafo atu le whatananga a le tua. Ta pe whainka le tua, nga ka awhilo mai. A pe whainka le tua, nga ka awhilo le wheokio kanka. E le whainga ka, but he allowed those things to happen. E whau waile mea, ma taunu unga, ina ia vi ia, lona suafa. Le nei la tae au, le whanau le tua. I want you to be reminded of this. I le iai o tātou le wala aua le tua, you will face storms. Le iai o tātou, i le whai o oi ma keu siano, e wheko ai oi, ma wha o le olanga. But those storms are not to kill you, but to strengthen you. O whainga tāmati ngā e tutupu le tātou olanga, e le whaaleanga ina i tātou aia, ina ia whaamalosia, ma whausia a tili e tātou. That's Jesus say here. Don't be afraid. It's me. I want you to keep those words ringing in your ears. Do not be afraid. It's me. Aua te papole, wow. Then put these storms that are in your life from that perspective. Whawhea mea ki ngaia, whawhea mea lenga, whawhea kausanga rau ke a, whawhea ngā kū aku, whawhea ko a inga ngau mai, ave mako, whawhea ia loko o lua ngā anu whaikara. Think of this. Hear these words. Don't be afraid. It's me. Aua tau te matatau, o au. Aua tau te papole, o au lava lea. E leo sasire, o au lea. Lala wengar kala, ia e loa lelei, ma e mana tua lelei, oe le tangata o lea tua, o lea e te tutonu o le vaa, o oe le te tutonu o le fōlanga, o oe le lalo o le teita inga le pūlenga, o le vala au a lea tua i lou o langa. E le whapela kako le fefe, e le whapela lengi me kupu, e atutupu la mea, e mana o Yesu ia e langona upuia o lea. It's me. Do not be afraid. Do not be afraid. It's me. O a o lea. E tutupu mea i o tātou o langa, e whapenana whasilingi ai e tātou, pe moni ea o ia Yesu pele ai. But you know what? He will not just stop those things. He allowed those things and he will show up to let you know that he's right there. It's a part of the plan. E lua la ko inga wha, e tusa e malatala tuspa ia, e iai lea wha, e o iai le ua valea, e ia wha pe ngā onga wha amalo si iai leo o iai pe kongo le wha. There are some storms to discipline those who are now jumped out of the will of God so they can come in. And there are storms to strengthen and to train those who are still in the boat. E iai ia tinga ma whainga tā wha pe nao na wha amalo si iai pe ila tō o lo wha pe nā o na ngā lulue. I le iai le ngaluenga a le tua. All storms that are happening in our lives are not incidental, but providential. Lalo inga ngā kala, leilo masin mea ngā kupufua, na tupu i le mata i sau le ata mai le poto le whaatananga, ma le tai mai a le tua. Whamai kala kuspa ia, o whai atu ia Yesu lau li ia, e o i le ispiko. Ai ngofo ia Yesu. And you know why he stayed back? To dismiss the crowd and to pray. And can you imagine what Jesus' prayer was? It could be something, tama ia e alofa, ia i loa e usoo le mea lea. Ia i loa usoo a puapua ngā tia o te iai. Ia i loa e usoo mamanatua o au o lo latu wali. Ia i loa uso o le moni o usau noanga na whapea atu o te le tu ua, o te le tu ulafua ina lava i la tau.
O le maranga o Iesu la iai, se i tu uia le pala ai. Ta pena ino la wali ia, ua laka kemi whapena na lutia ai ma tua i whasilingi ai lo lato loto tele, e tutu mau ma whaia le ngaluenga o wala au ina i lato e Iesu. Tu uai le mui mui, tu uai le leta le tonu, tu uai le manatu whaapea, o le sau ia aue e ka whao ai, sau ia aue maka vāvenga ai, sau ia aue ia maonga ai, ai fefe whai mea whai atu e whai, o koe ngā mea ngā ren tupu i. O karanga Iesu mai, ile crowd, ile si piko inga ua whai mai, ngā lang ko o mai, ele o mea na whaia, ma le upun tau talatu ai auto mai, ona ua maonga o tō manawa. Lana uinga o le aonga ngai ngā, e ika ngaka e o ia Iesu na o mea lava e mana na oai. Of course, for me Iesu, e mea tātou te mana na oai, ona wala awa tule ia te ia. Ai le ole mafua anganga e alai, ona whai oe maso o Iesu. Na whai oe maso o Iesu, ina ia whai e oe le mea whai atu o Iesu. Ke roi si mea mana ia le whamtalangana ina, e te moa ile mātaio, ma le mā reko. Mai kara kuspa ia. Immediately, Mark 7:45, immediately Jesus made his disciples get into the boat. Ole upunga, ole made his disciples, e whapalangi foi whapea, ole force, por compel, por constrain. Lalo ngatala, ua whaamalosia, ua fosia Iesu lauria, e o tutono le vaa. O ngā kaumai ei, the disciples had some other ideas. E le si mea manga o laulia, le penga manga laulia e fia iai o whaalongo atu, o tatala no tangata, e whai Iesu matupu wape, okay, we want to witness this, we want to be with them, celebrate the same thing. Afemeka kuspa ia, Jesus forced them into the boat and sent them to the other side. O tangata, e iai teimi whapenan whanau le tua. Ke lole le tala atoa le inga o whaitau, nga ulai kiki mea o whaalongo kala le, a pe ta elo toe whaitau ma toe whaitau, e te wa ai e le ata atoa. A fia ilo se si aka whapena ona fofola mai mo i tātou le tātou o langa wala a wina whao tātou me keusiano o le tala lea. Ea, o le si a o onga lea tātou te iloa ai, e iai mea, e iai teimi, e whapena ona whai mai a Iesu ia e tātou i me whai, e le tusai mo tātou manao. E le tusai mo tātou mawhauwhaunga. E te me whai mai Iesu ia i tātou, e whai mea tātou tele i mawhauwhauina, o iai tutono por kalame a Iesu. Ano wha whika uli ngā o keusiano, i aso nei whanau le tua, e fia wa ai wa venga, e fia ai fua, i wa venga, ai le fia a whātia. Pero me ngare kupui. Ma ngaia le ola le lei. Ma ngaia le ola fi le mu. Ale moto tangata e o mai onga o mea ai. Karanga Iesu rio anga e onga sifuru lima. Ai wha maalosi. Onga wha atupu Iesu. See? They want Jesus to be made king by them. Jesus did not allow that. E temi il whanau le tua. Whapena ona. Ho o mai e whengatau le tātou o langa. A ie se meo te whimanau ia te oi, ia awana i ngalo ia te oi, i le nei tae au, o le nei. Po o a lava whaingatā, po o a lava whita, po o a lava me tutupu, e ke whaalongo tuai, e pei aua e le koe ke siango, e pei aua le toe tua ia te oi, pei a e leo toe a li i o oi Iesu, awana i ngalo ia te oi, i le mea lea, o lea. It was Jesus that told you to cross the lake. O Iesu nga whai atu ia te oe, get into the boat and cross the lake. O Iesu, if you think of this mea o whai atu, ia ewa ai mea ia i le tūlanga o Iesu o le atua. I loa le Iesu, e o lo lauri ia, wha osolo ma le wha, e whaingata. Ina o whai tau tusi lea, o loa anga ngafi. O kanga loa, whaila o research i le sami leo karileia o kele i o aui e ngame e isi la vaenga ua whapena ona whaamanu ia ina mao ngā for how many times a ova ai atu i le kemi la ngā e leanga i le tau i ngā i le sami i karileia oka it was a scary scene. Imagine you were there right there whaingo fia i o le tatou whaitau ma whai aku
Well, that's what we say. But imagine when you were right there. Whawhiapea whapea o oe o pekeru. Whawhiapea whapea o oe o se tasi o so o Yesu ngai iai I ngā. Le lava wā alu la so a koa o file ministry. Alu la wā so a koa ngofo ma whaalongo. Ale ngaka ngāru whawhanganga. More than 5,000. E lese ngā luenga whaingo fie. Wa le lava wā. Ai oso ma le wha. Koe wa ai le iku oka. Whawhialanga le whiwhi. Whawhialanga le whiwhi. Pengo whātu. This story is in the Word of God. It contains some truths that God wants us to learn. O lo iai ni o onga tāua, whapena o na whina ngalo ai le atua ea oa oinai I tātou. E le ifia o, e kusa markala, Jesus forced them into the boat, but they eventually got into the boat and sailed to the other side. What's the sign? O leo sita inga. E tutupu vāvenga, e tutupu mea e whina ngalo ai le atua, pe a usitai I tātou e tusai. A iai loa ke me leo sika e kako. Then Jesus did what he did here. He constrained. He forced them into the boat. Te lo e, ke leo mea, kumu lo o langa, Cristiano o langa au ona, I le whai o mea o te le mana o ai. O isi kemi, whakuro ko lua, it's sad, mea o malavanga o le whimanga o kupu lo o langa, o kupu. And I used to tell about how proud I was. It seems like it's sa o a fionga pa ia ale tua le mafa e tale tua le pride. E le whaonga afu e le tua le pride. O mea o manga o whewhe ai o tutupu. You figure it out. O anga mea kupulo o langa hake loa. O whai am whewhe au I oka le se mea piku silinga e whewhe ai ngai lor whai o oe ma whai la unga ale tua. Whai o oe makangaka e au ao le fionga pa ia. Whewhe ala ai whai ala. Well, that's a different story. No, iai te me whapenga, e ke me ke whia manga o ai leanga vale, a saule atua manga o ia ke oe whai kamakau. Mea whapenga, me ngā len tupu I. But eventually these guys gave in. Ma whaia le whina ngalo o le atua. E ang whape, kei loa penga kau masa o salo lau I whapea, leo penga whapea I lau ria, kau ke ak ngai pole hafo I se silu I kau la whenga im kako. And that's what happened. Jesus knew that he's going to cause the storm. And when he told them to go, he went up to the mountain. Ele ialu Yesu e malolo. Ele ialu Yesu just to have a good time on the mountain. No, he went there to intercede for them. Ngalu Yesu ina whapena on te talo mo lea uli ia. Ke lo e whenga tā o leo langa. That's the truth that we discover here. I lesi passage lea o lea. O whenga tā ma whi tā o leo langa. It seems like everything's been set up. They were all planned by God. God tests us. O mea ngai tofo ina I tātou I loa e le tua. I loa e le tua I o tātou vainga ma o tātou malusi anga. Ke loa e a whai so o ngei le whamorunga tangata. E whaamawala lo ina e le tua. A whai so o ngei lo leu skai. E a oa ina oe e le tua. A whai so o ngei lo levi vi I marfia whaalia lio le nei o langa. God will give you a lesson, will put you in your place. E a vatu le tua lea o inga, whapena ana toi whatu langa le lei ai oe, ma e loa e mo I lava e tasi le tua, e le o tātou ni atua, e mo ni lava o tātou na wala uina, ina e submit I lea o a ma le pule mai a le tua. O whainga tā nā le whanau le tua, e a o ina I tātou. Whainga tāna whapena ana toi whau I tātou. Why? Because the Bible says the Lord is with us. O le whanga ke lua whea ngai, I le teimile nei. O le whina ngalo o le atua. The Lord promised He would give Israel Canaan, and He did. The Lord promised that He will make Abraham a father of many nations, and He did. The Lord also promised that He will provide the redemption. He will provide the remedy to our problem. The Lord promised that He will be with us. And that's exactly what is He doing right now.
o loo iai o ia whaatasi ma i tātou. Ole whaafita uli ngā kako ke popole, o mea nai te atua tuvale, one day they'll be all gone. E iai temi, whapena ona umai ngā mea. So, in the will of God, or being a Christian, you will face storms in your life. Second is this, in the will of God, Jesus intercedes for us. Imagine having your name in someone's prayer list. You know, I appreciate everything that people do for me. But this one thing that brings so much confidence and comfort to my heart, when someone told me that they've been praying for me. And we should do that for each other, like Jesus did for his disciples. Ole mea ngai te taonga iai, ai au no tātou loa. Se mea pikusili, o ngā wha losi i lo tātou vai. Le mea le nei, ole au lo tātou loa, o lo te talo ni Jesu mo i tātou. Ioane, sfulfitu, whaupu e iwa. Ioane, sfulfitu lima lusi fulu. Ngai wha mau inai, ile te talo a Jesu mo na so. Whamekara Jesu. Ta mā o te le te talo mo le laulolangi, au te talo mo i lātou nei. Koe whamekara Jesu, o te le te talo e le ngata i lātou nei le kos fumalua, au i lātou uma, o le awhape nā, o na tali tonu i le lātou whe au muli ane. You know, Jesus is praying for us. All other theologies, all other doctrines that you can think about come under this truth. Olea, te talo Jesu mo lo tātou saunga le mu. Te talo Jesu ina ia whaatu mawina i tātou. Kalonga Jesu le whai mai ina ia whapenao na leo leoa i lātou mai le o leanga. Kau ki whea ngai pēr lava mana leanga. Kau whea ngai pēr lava mati ngā mawhinga tā. A whemai kala Jesu ia lavea ina, ia puipuia, ia leo ina i lātou mai le o leanga. E alanga o markemingai ngā lava ke ola lava. Spiritually, I'm talking about leanga ngai te talo Jesu mo oi. E te talo Jesu mo wa. Tau te tau whetuli ma pa u. Ai, i lole mea lea, e tali le atua le tamā, e te talo a le atua le alo. Why? That is his will. O lona nā whina ngalo. E saunga le mu, ma malutia, i tātou, i whaatu ma wina i tātou. He prays for us because we are his. E te talo Jesu mo i tātou, a wae ana i tātou e ia. Because he is not in the boat, that doesn't mean he has forsaken you. Because it's not being seen or being heard during that moment in the midst of the storm, that doesn't mean he will not show up. It was the command. O le whatonunga le atua wa e iai le temi nei. O le finangalo le atua wa whai ei oe ma Kirisiano. O le pule mai le mata i sauma le sila fia ao le atua wa avea ai oe masitangata e whaia le finangalo o le atua. A whea ngai la oe ma whaingata i ei loa le mea lea. O lea, always look out for Jesus because he's going to show up. Always know this truth there. Jesus is praying for us. He's praying for our safety. And when he comes, he's going to come for our safety. He appears up for our safety. You may not see him, but he is very much aware of you. He was on the mountain, prayed. He saw them struggle. Nei loa atu Jesu le tau walo o le whasamonga inga nei loa atu Jesu le tau walo o upu whaliliu mai ngā upu lona winga o le matuanga lue tinga wa umalo malosi wa e vai e whape ngā le ata le tatou sa valinga e o kemi wa fia kia ia kulau foe wa fia kongi ro solo wa le aise si malosi umalo poto umalo watamai umalo ongasai umalo tau mawhai a whai mai kara kuspa ia Jesus saw them. Jesus saw their struggle. Jesus saw their toil. Wolela vava atelua o le mea silinga maanga ia o le whamea. Jesus knew na iloa e Yesu. E popole tātou leo, kau ke popole. But know this truth, whanau le atua.
Jesus is God. Jesus is an omniscient God. He knows what is going on with our lives. He always have time to pray for us. He always come just in time. E sau Yesu, e le kuai mai, e le vave mai, e sau lava le temi na mawhau sa wai, e sau lava le kemi ngā kei loa ai, se le leinga i loa i tātou, le mea lama na o tātou te i loa, o sau loa la ia lea. O lea, e le sau Yesu o ka whao leo ni ia, e sau Yesu ki ngā lavanga whea ngai mati ngā, a lai tau mawhai lava e alo. O le mea ngā sau Yesu, o le mawhai e lau ni ia whea ngai, ma le alonga. O le vaa na tuu ia e lātou, ai sauloa mai Yesu. Sauloa Yesu, al mea pikusili launga maari. Sau Yesu, whamekala atuspa ia, when he drew near, this guy, o le upula whasa moa i ngā whikau le mare rengi whi mai, ua ui yo, ua whiwhewe mau yo, longo inga o mako i whikangisi whi ei, aisea, longo inga, ke le mea ua vai vai, o le angi lea wha, a koe wa ai lea iku. It's kind of sad, but the true story is, you know, ale loe o Yesu. O le mea ngai tupu. Ale, ele ia koa ngeia kua se fululua i tūla, talu ona wā ai i wā venga matautia, ele i whaia mua la vā sisi. That's the same Jesus that got them into the boat. Ie loa le la tau, o le whina ngalo Yesu ngā la inga o. Ngā whai wā venga i Yesu. Ngā whai ko Yesu e o. A leo whea ngai ma mawhatianga. Ai alaku Yesu, ai whe mei o le eitu. Ai alaku Yesu, whalakalaka akun waa, ai whiwhiwhi, you know. Ale upula e, o le ui yo. A koe kango e whamakala, o tangi sā, tangi vale, whiwhiwa vale, pala ai. That's what's going to happen. O le mena e tupu e tātou, pe a ngalo e tātou Yesu, e sau le teimi e ti ngā ai tātou, sau teimi o mawhatianga. Pe a ngalo ia te o Yesu e mga o ia e whaalata mai. Pe a ngalo ia te o Yesu o ia na te talo ina ia whaatu mawina ma leo ina i tātou. Pe a ngalo ia te o Yesu o lona whina ngalo ia o tātou le mea ngā mga o kako ke o iai. Awa aila isi upu maalia ngai ngā whanau le tua. Wha mai ngā saulo Yesu le wa o le upu le whao ngā ione mai. And then they immediately got to their destiny. Straight away. Miracles after miracles after miracles. Sometimes God withhold his miracles unless we're going through some hard times. E tau fia le tua wā venga se whape nganga makua i wha maingi o kako ngoo ilo kako le teltonu. Se whape nganga makua i wha ai o tātou mata i le mata utia o le tua ma le ai o se mea e whaingata i a te ia. He saw the struggle that his disciples went through. What an uplifting, encouraging truth to possess this knowledge that Jesus can seize me when I'm going through some struggles. Ke lea whaanga e o so mai ai. Whio lolo whainga ia ua whaanga o kami mai ai. Ke lo ngā wha, ngalo whapei e ke le fuakako o kala lau so. Le lo pe feo lolo ma maole au so o ya tātou. Le pe feo lolo le kangi sā le au so i saufo i kangi sā. Le pe feo lolo le au so ki ngala mga whea ngai maa wha, alanga tau mawhai la vai alo. Au tātou la, ua whai le kala ngai kama ia, ngai so o ia, ma wha o onga i tātou. Ea, a sau lo Yesu, o na tutupu lea, o mea e lei maa whauwhauina e i tātou. Lesi mea matango fia na, third and last is this. In the midst of the storm, we recognize him. We recognize his voice. Tātou te loa, tātou te langona, lona si ufufonga. Mark 6, whai upo e 5. Maltala tuspa ia. Wa ua iloa o ia i lātou uma. Ua atu vale ai. Ona whetalai atu lea o ia i ate i lātou. O whape atu i ate i lātou. Ia au tau loto te tele, o aule nei, au atu te matata. Ole upulea matata o i, o isi kemia whaasa moa ina ole ava, a whao ngālanga ia Yesu, whao ngāla ia leo ole upu wava marami ngāo po ole mata. A whao ngā ista ngata, anga i kākou, i mea lolangi, ngā whapela ia, ole whewhe vale po ole pala ai. O i la nefe mai Yesu,
aua tau te pala ai, aua tau te fefe, o au le ko ke wala ai mai ai. No whaafita hauli o tangata i aso nei, se sele object o fefe. Te sele object o le mata. Fe mai kala fu ngale a Yesu, i le Mateo sifululu a valfai mai, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both the body and the soul in hell. Kele tangata walolofi le lotu, because they fear hell. Fe fefe se oli. A peitai, fe mai, o ke fefe i se si mea, fefe ia Yesu, matau ia Yesu. O I la le lako Yesu, you know, it's always, he always speak, I like those words le I fe mai, and he said, wa ia feta la yatu, aua tau te para ai, aua tau te atu o tu vale, aua tau te le mautonu, it's me, o hau le I, o hau le wa o sau. Whawhitai le nganga ngauska e lauri e o. Wanga le onge, e le tutupu le nei mea mana naia. E le tusia le nei tala, tātou te iloa ai. Jesus is praying for his disciples. Jesus had the purpose of sending of his disciples, and we got this teaching, we got this truth. E whaamarusia, ma fangu inai, i tātou, ina i o tātou. Whaamalolosi i leo langa o wala au inai, i tātou, e le tua. It is I. Don't be afraid. Whanau le tua, sava vali, e le tau matere ngā mea. Jesus himself promised that to us. We'll be going through some hard times, be going through some storms. But know this, it's the will of God. It's God's plan. O le tonu a le tua, o le pokalam. You can probably say, oi, Efeso ke le iloa le ki nganga o iai. Ke le iloa mea ti ngā whaingata, le whaamaina, le whaalumalumaina, le inosiaina. A tonu e sa o ke le iloa. But one thing I know is this, all those are God's plan. Part of God's plans to mold you, to make you. Peor kalafongale, what does not kill you, strengthen you. And that's what's happening. O mea tupu le tātou o langa, whauwhawai tātou, ina i o tātou fōlinga i a Yesu. Ina ia vi ia le tua i o tātou o langa. A kako kaungulo i o tātou loa lea, e moni a e le whaiva vale i a porkalame a le tua i o tātou o langa. Whanau le tua le tātou i aile nei vai tau. Mai tau ina le swinga, whaarongolongo atu i talafou i le tele o kangaka fo ia ua fio suisaro ono le tūlanga o iai. I can't blame them. Anga whaapea fo i ele ai Yesu i tātou o langa. O le tūlanga fo ngā e iai nisi o tātou. Because we were made to fellowship. We were made to go about daily. I kakawhi au mga luenga. Al melewa e ua whalpui tātou i le whale. E mo i le whaamai. Whioki ka ngaka. E mo i fo i ti ngā o le whalpui i le whale. O a mea whapenau na tātou wola matatau ma popole mātua tu vale ai. Please know this le whanau le tua. Ia whaima whamanatunga le sā vale le neitai au. E iai Yesu i le wha. So look for Jesus because he can be found in the midst of that storm. Whamanuia le tua e lo finangalo e tusai mana fionga. So whaise te talo mo i tātou. Yo valo mātou li mātou whaamanuina ma whaaftaia oe le au noa whaawawono mātou whaane e lo suafa ma maofa i lo le lei wa whaapeila vaona e whetalai e te letu lafua ina i mātou longona ma mai tauina mai loa e moni lava e te letu lafua ia lava i mātou. I le solonga le lei mātou te langona lo si ufafonga. I le lo wā mā whā o le tau na mato sa valinga o lea wa e whetalai ta mā e te iai whaatasi pea lava ma i mātou e iai au mafuanga i mea uma e tupu le mātou o langa po le solonga le lei po le whaingata e iai au por kalame e whau ai i mātou ina ia taunu umea uma i lo finangalo e tusai mo sovi inga lea li ia tu nātu o luma o tangata i le nei aso a meise o le ngā solonga o le nei vai aso atoa
whapena ona whaatasi mai taunu umea uma e te whina ngalo ai I lau ekalesia. Vi ia oe mea uma lava lo mātua tua ona o Yesu. Amen. Amen.